Malaguhao, outro classe, outro Chamorro, irasamu, sitatamu. Buenas dan half a day, guapo si JC, gini Kuentos Guåhan. Este Kuentos Guåhan, mga sa presentan ni ipalinunya no si Fanachu podcast dan gusto magtuy dangklo na inendra dan dangklo na oportunidad dan gracia to para munawin este na oportunidad para ta gusti podcast no Fino Chamoru. Dangklo si masih para si Dr. Miguel Bebakwa dan anayon neste na oportunidad para ta fangenta sa ratu pun hafis na artiklo ta success di pagginigi tanota opinion na sti siya taja gini no tumago of bebeusangan or tamano bebeusangan pura sti gini ni corazon dan gini titanus no opinion so mafanana na disclaimer no given no litera magfo na no malay sti ni oportunidad no magay giminan sago na banda para todo di umungo kasi buenas dan half a day para hands todo Guata Sikin Concepcion aka JC call me anything you want do guy gitu ganina para we're gonna share this as the didianan artikulo siya ni afa ta society gini kita mana no December na mes ni imapos na balita diskuti mga di ko po Santa Maria sa gate na magwento sitlo at napag sa tanananga the big one no Christmas Day finanyago ni Isaina para hitan ni manonggi ko na klase ni espiritu no gini ni mamafan ni gweta dan ni ninggeta lo ang hindi nagwaha magait ni este again you're into that spiritual that the Jesus Christ finanagan Jesus Christ tada gwa at least you get a day off no feeling literal no you get a day off ni bumakasyon no gina dio para taon ra magay di dige magay numero 1 ni tanananga janto fa kana bay na mag-commercialize di Christmas no za mahila data fa man kantidan na regalo siya data na masya hafa that what it's all about sige do po sili tayo ganon na klase sa fafatay man nag-off mo ni manan na iyo sa mas fafatay lang man nag-off mo sa pudi un receive palo na nagregalo siya masya ginin ni familia pa di mangat sung panhafa low todo mas importante sige espiritu ni nafa mo mandan niya ito lumo na para ta konsigili na lota za para ta hasutati hafa masusedi gini na Sakkan zabula mo ay kumunatan san bula mata society gini na Sakkan ni it's going to impact us no sinyaw na atan totigi 2021 tempulan ni di Sakkan 2022 sa dige na magpo peste no pandemic COVID-19 the process sa Dios sa dige magayad na uno magayad ni sinano zita highlight para year 2022 anay atun ribahag di pesti lo malap taso we're on that subject it's not completely gone di mano do si di COVID-19 kabalis siya man masoday tato no siha man mates pagupes masoda pagud gona bay na is hovering over that di 10% pat 12% na kontra i-test no that means 10% of the ones that were tested di na masoday COVID first di sentay gwi lo estagayi magay matitempon esta umuhujong binita sempia dingwet gil tumusan na gi binakuna na banda para hafasa na klasen ambot ni para tafan homlo gini na klasen na tetnot magay sa mama tetsu za process sa Dios na mangayi ji umaatan nit winino edzigi na komunatan na para ta si pare relihon na banda ni science ti sino na look na is completely separated no sa hitan ni mangarilihon de lectalani David Yutaygwini the sempio factu Gracian Zeus daw na ibnesti na klasen hinemlo it's again na lenya okay pala no gwa si Zeus mala de no I'm doing science pag it's again na para ta that will deal with this thing mala that panita ta fanaguti kanay that na
fan home lo zigi one of the highlights of 2022 Zafatalo na highlights gini 2022. I don't mean to recap very briefly. Not to ST recap lo 2022 election gobernamento nebu siya pro fan halom gi otu Sakkan gi tafta gi otu Sakkan dia dosi neru fanan naman halom say man nebu naman magas dan nanti agas man magas man may lihi talu nebu na hinirata bugaw governo nagahaga Luliang Guerrero continua talo 4 anos mas na tempo. It's been graças a Deus magay nebu governo nebu eleksyon nebu inirada bugaw nebu na delegado ni para Amerika para representa igati House of Representatives Kongreso na banda but sampai ani and given Inglaterra, whether we like it or not, that's the way it is. Malah data panagutikan na ita konsigi mo na. No taza mas na di stigi na tempo ni parta fandannya dan ni familia dan ni nanggat sumsia da parta sigon mo na data fan atuk data fan afa mo li. Sesta magpo election taza sta ni bota zo sa eleknya zo na taigwini lo mandayi Guåhan mas malik na zo na taza sta ni it's over magpo san magpo the gracias a Dios sa ano ka na dibidi ko di taw gihinangin niya sa ni Mina'hugua niya no lo taza ko sa gilusutumus todo data gini sudidano ni isla unuha gobernota unuha jota attorney general the 15 legislatura ni zigita angoko ni pero nak malik mo na to dili na tulay kay tempo sama matulay kalpi itaton ni sa fan halum gi pero is gayon ni pero magasi mo na hinanauta gini gi nuevo na linada gi este mamela no Sakkan ni 2023 desta idapto na I never thought na namatay na milo na bebeusangan may lahalum benvenido 2023 na Sakkan. Bulat ta sucedi gini gi 2022 dan 2021 no sa kana 2.5 years si pandemic lo mas mege sempita sucedi gini 2023 kumuparataatan ni tamano mo letafan in sky ni man bagas siya da todo da asti siya masaya man mapedi tizaw bebe alo kasi man mapedi na kanako pa alo ti man rather mapedi sa nobody's a loser como malimitato da linya malago zo na bebe halum guiza betulakat mona di linalota debe do na credit to debe do na animo na gua hasya umahaso git pegano sa cross direction por na lamulikin na lota mona pues para hamzo siya timan mapedi amzo na timan manggal na hamzo sempia ti pauga na tempo guaha yaman mamela na tempo siya malata tatsagi talo di pero mas megay na di siya man malago na di man kay fitsa na di man malago na pero tulay kay linalota mo na para imanalik na banda bula siya ta susesedi da bula siya debe di tananga pero masusedi sa piyot agi Estados Unidos sa siya hafelik niya federal law trumps local law no to di tempo ang ginafa decide kita tiap pero matsogia fefeita gini magi pas mai lalu ko izata na uzanga masi tinadzut zani Mina'hugua zani nalata ni para hasu magay gi iminawlik na banda ni para tamano para sikon mo na timafak po minapot na tempo lo esta kalan didi sempiu fatui tempo esta didi matui tempo magay ni para tatutuhon ni debu restart ni para ulam molik mona dinalota za tungue itu di familia na banda za ni mangat ni para tafan afo molik da para tatungo magay para manu gato na direksyon da tihita sta mas preciso gini gilotano na tanti famagonta no da kontra famagonta ni para tanafan molik le na la nya mona sempia magay matuli itu da matsogia dupo si na para familia niya, jadi man familia niya, jadi man mamela sa generasyon. Basta na tempo na debe dita reflect
ni hafata susedi ginigili na lota zagi binaba na banda na siguro na ti u masusedi tano din mebu zagi binaba na banda como matumugat i solution ni tamanu para tanah maulik kazumuna sempita hasu juta eduka di tamanu para tagia mona ilina lota como maulik i jani diretsu i matalai kanya itanu persgrosa sa Dios sesta matuitsinya ni para mas maulik mona ina nono tagi ni gilutano sa hita Chamorro urtumusti na podcast para paguna Sakkan na biolog sina bentuk biay tadu sina man alit antes de tempo sa malapan data atan sa nu menos ki 2 semana o quasi 2 semana tenan antes di Finakpo i Sakkan dati tatungo apa para gualo malapan data atan lo para pagu kalantay na hasustidan sidang na benti tumu na podcast para pagu na mes esta ki benti i enero gi 2023 na Sakkan. Por favor, adayam juga na huzong masya hafa bidan mimitu na siguro na malik o mo na karera mizo salud mizo por favor atendin mais sa hamdu lopi pagwigi zi seguridad no safety concern mana da tori tempo de video gaya miluta na masya para hafa para tatsopi gaya seguridad na siguro na mansapo mo na gikarerata. Pas para hamzo ni humongi maga si duo si pambinendisi para hamzo ni manhongki gano na klase manera si duo si pambinendisi lopi wow si JC está trabalhando na manala buenas dan half a day buenas dan half a day Merry Christmas and a Happy New Year buenas dan half a day